Otiumba kuidra wimio na ara kuondiori na bone kumania na mitandao irani ndidri tekea na kinyabatu ya weru twedra tukiambarakia mitandao ine ndi no kulukira ndi kinya app yetu ya weru ya digital no widri okibia taira mantu yondera kuidra ya geta na mbere no tia kedra ya ukuluka na kinya ndi na QR code rombikia kuidra wescan na dimuye kwara kuondiori no tikintu ndi kikedra kekyo kuluka ira kone ndi QR code ira KTV kukaiteneka no widro miskan na mantoera yonde kwedra gita na mbere utia kedra yotia ontobatu wero tureano ontoboku Rais wandikuru ya Kenya na rombite kwedra nende ke ya ndene ya county ya Meru ntukuye woro no ya wedre rais na rediri yake kaira mawirane kadumba mawirane yarane ndi edri theaterrakia akedra kinga kia no ya wedre kano kaire rais nedri theaterrakia nende inyaka itakaraka kedra kaituma ero ake kuingia mawirane ya kide mande perspective tukedra tukiduja miario ya rais William Samoei Ruto na mawirane Eredrite yake kaira Meru ya mwanya mwankira dhaya tingetwe ende rais no edrite mustari ni ambere nende weta nambere na weka mawirane state lodge airstrip barabara kanandra cha nidhi ya moya mawirane ya rais wandiguro ya Kenya William Samoei Ruto edrite nende ageta nambere wekira Kenya kidira akaingia irwari nene tokeda tuena ruo orobwerwari ki demand perspective natigere Mary emekai imbere ya twedira nende twikinya kire kidurano kia 2027 na bone ndeni ontubwidrite bukioneka kwarirwa bunene na rais nonekete nende kwedira ay mustari no ambere wekira mawirane kadumba yarawite wewe ngwanende akedra akinga kia kidra akaingia mawirane ya we mutegenende no wedire witutumaira maoni ya kuno twira manto yari rais akayaingia kanate ingia no robweru ari iro tokeda twena ruo twina atalamu beto barabarikite kwedra bakinya na kistudio chetu tukarandia na bokenda wikore dirikari ikaomba kuingia mawirane ya kanari kinyo mutegenende no idroitwa ya maoni ya kuno twira kidira ontobo bwakarika kanapotekarika warobweru ari yeye mwara tukubanganete kindeto chawero daidatu Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kempindiu kunyelia mandaitari Meru bari wa mugomone kinyanyuma ya koti kwa dha bachoke ngwine Enemiunda kwena stadium ya mawa kuwatanira na kuwa batuma rukamu wankere bakedira bakere awa Professor Gitile na itole koria bunge ba Meru kutiga kwa iria rais ati na kuatwa baru Meru Nabo tuiba mira kureana na yamoya mawatho ya mirori bambone ndibethirite bakioneka kuigeka rais Ruto Unaitwa madhiria orobweru areni Maureen kirimi na nigetwa Phineas imana ndeto cha weru daidatu ikamberia ichuchungwa Atukambiria ni atinende nkiama ya kuramira mandaitari kempindi yu andene ya kaunti ya Meru ni bedrite bakiwa mandaitari batedira nende baichoka ngwene kana kudhiria mugomo kinyanyuma ya koti kuboria nende kurungika mugomo yo akere na Weru TV na njira ya mwanya nende mwandiki munene Nwenjeru Murioki augete dirikari ya kaunti ni batire kudhira kinga kia mawira nene ya kurea na kinya kudhira bakinga ya mawira ya bedrite baika na ira nende na mandaitari ba dirikari ya Meru ne kinyelia na guchitia kuruamia michara ya mandaitari rabate drabacho kangwine Mudhuri Murioki na utuambiria chio Mwena gintu nandi arigitani urungura mwaburijwa Kenya Medical Practitioners and Dentist Union kumaja ndene kaunti Meru ibethe tobe mugomone na gitome kioge kukoma bariuga ati ibombete kuthabaitikanitia thirikari ya kaunti Meru kuma mweri wa 5 atarigitani baria bagwita ngugi na kandrathi baketha bakiandikwa permanent and pensionable ondu baria mwankira thaibo tathithika document ira andiki return to work formula ya sainetwe ni anene bonde ba county including the county secretary, the chief officer of health, the PA of the governor, bonde ba sainete document
na esa inone anene betu ba union Dr. Dav Giatela na the union leadership ba branch na kwithira bati kwenda ku implement document iji 5 months down the line is a show of bad faith. Na nalenyi marigitani ba kuthobe mbogomone thirikari ya kaunti Meru ni etire kotini bakenda arigitani baba barungika mugomo juju undu bara bwathithikire nontu koti netikaniria thirikari ya kaunti Meru aranye kuonekana kaunti secretary Meru akiandika baruga na kwira arigitani baba bothe becoka ngugine nontu kinya koti ndirigena mugomo juju ao indi amuna bubu tukeria mwandiki munene wa kiama giki Nwenjire Muriuki augite mwankire ne batacoka ngugine na gitumi kiao kura gucoka nikio giki twita kiama itwandikanirite agreement na county government ya Meru, of which that agreement they are in several clauses mantu jaria jegie employment ya madaktari, mantu jaria jegie kuandika madaktari at the right salary scale irayo to amita CBA rate, na county government of Meru ni etikiririe tariki 4 mweri jwa 3 mwaka jwa 2026 that kuma mweri jwa 5 bali bambirie kuria madaktari bau at CBA rate, and as at now, or rather by the time action yeje ya industrial action yambiririe batarite akiwa kiraba kwenda ni arigitani baba batikira ba kuandikwa ojora betikaniretie na kinya nguruki thirikari ya kaunti Meru kuba kanyaga kwaraniria county consider go open channels of discussion and dialogue, and the current impasse kana the Nigeria ya kwaga tutikwaraniria na madaktari with the employer tumbe kumisuluhisha, or rather to solve it properly. No tukikeno gyetu ni when the citizens of Kenya in Meru kana kariba Meru bonde bakiona services yura igwiri kukara na nyanda daktari roko eja na services yu aeja na services when they are properly remunerated. Kagutegaro ni kethira kwinetagare ringi thirikari ya kaunti Meru ikajukiria arigitani baba madaktari ba ingi bandikiritwe baroga icha show cause letters, and it is a disciplinary step from the employer, but at the end of the day kira oni the representative wa madaktari pumba kuria, let us not rush too fast to institute punitive actions when we have not approached dialogue to its fullest. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiro Kangangi. Muthuri Muriuki nonto warugano runa ngina kune ati nyuma ya Rais Ruto kirirwa riaro kinende ntukweoro kuwa no mwankakari baidire nende bakebela mindene yo kenda kwagirithia waki bomawa stadium nende ntubu ibwithirite bukira tamudutero munene ene mindene nende bariwa batethira bakebela mwanka thirikari thire kiamba kubarea kana compensation da barenda matheta yo yamba kwithira ikithikira na kwingwa miario nende yegoro itirari emie kuringana na Denis Mugendi na thirite chama kiana bona tutumira ripoti. Hapa tumewaletea pesa ya kujenga stadium hapa Maua. Nimeambia commissioner wetu wa hapa, hiyo mahali nasikia contractor amengojea miezi miwili, akingojea sijui anangojea nani. Wewe bwana commissioner, wiki hii contractor afike pale, wewe ukue pale, tuanze kazi ya kujenga stadium. Maneno mengine tutaongea baada ya habari. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize watu hapa Meru, mnataka tujenge stadium Maua ama mtaki tujenge? Niendelee ama nsiendelee? Hebu nione public participation, mnasema tujenge? Basi. Hii ndio uamuzi ya raia. Sasa kama wewe unataka kuleta maneno hapo, utakutana na mimi. Rwaria rwa Rais Ruto rwa kuga turi bakieni kya misetho kya mawabebebwe Kenya ni rwaria ruthuritie ene miunda iji na borigara uatia na thirikari njene gukurukira obisi mwanya mwanya ni asunkunire na kuga kinyambere ya nyomba cia nteto twe aiyete miunda na gwetikanirwa akari bari wembere. Othikiria lo ni rwaria rwa rwa survey wa thirikari na tongeria bangi. By now those claims that atuanje coming grabiwa, but now to verify from our Ministry of Lands
tukadigi document all the way back to 1980 something, na tukapata documentation zinasema kweli kuhusu kiwanja. So currently kiwanja iko ile imekuwa set aside, it is only around 4.2 acres, which ambayo sasa tukienda kujenga the modern stadium size haitoshi. Kuna hata kukienda munda yuonekana mbere utewite munda wantu bro utemtu muyite munda thirikari no nyore kwao antu ba kathirikari bonete abira tuenderieni butuongele kenda tuongela size ile kwendekana stadium ku negotiation siario as from last week na Luisirwe na Rurungi. Kuna watu wamekuwa wakisuia kazi kufanyika, na nimesikia authority ambayo ulipeana ya kwamba hiyo kazi ya stadium iweze kufanyika, na nihakikishie wananchi wa Igembe Kusini ya kwamba hiyo stadium tunaianza. Kama wewe uko katika ardhi ya serikali utasonga. Tuari surprise sana egoro kuna mushemanio wa halamnai Borerure kuibwa MP wa Igembe South na president yontheye bakiwa batu ne katuyete ithaka renge tukatukeya kwingwa tuingora bo antu ba otebyo bana byo na kwa na onda tuya kwa evicted kwa CCC county commissioner omunengera onda tuya kumomorerwa nyumba cietu na micie yetu kenda stadium yakwa ndenda kumyagetha president nyawe kugya kwitha kuna development around state house nyawe ngwa kaumba wita kumomorerwa state house yeke na nararia na nararara kenda development ngethithwa onto ba tuito kuwa ba tu stakeholders ba ithaka bira bithiurungite stadium tutumba witikiria kinya u kana wake akaba twakwira o tutumba witikiria kithaka bietu bitonyerwa kana tu ya ukuri ithaka ne miteto na nyumba cietu na matrakta no tuba onde president tutambite kuriwa. Mtu wewe ni mtu unafuatanga ukweli. Don't use the politicians. Chukua watu wa lands, ofisi yako ya lands, Minister of Lands, akuje hapa aone na macho kama sisi tumeiba, adhibitishe na akuambie. Sasa ukienda kwa politician unajua wanataka favors, kuja kwa wananchi, lakini asikuja kupeana kwa sababu ya kisiasa, kupeana orders ya kusema watu wafurushwe na nani. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Dennis Mugendi nonto warugonoru na ingina kunete akariba murreiba kurombo dondeki ndacha nendia nithi kwamba kurekia mbere ya kwanjira waki wagaru ya Rais Meru akaribane ndiba menete Rais Ruto bakiwa nedirete agekira Meru mwawira nenkabo yaratumbite kwidira akinga kiabakiwa nende abati kwamba kuingia yarama kurumbere ya kwambiriria ya Meru. Brian Kimathi katumenyedie. Ndionga ya rua ya Rais ya Meru niombete kuriukia rwa imwe ya mibango na wirane bwa wekere ya kariba Meru na ndi mantu jaireja gikirwa kiriratiri ni ya kariba murere nyuma ya ndionga eje wakibwanithi bridge. Tumeweka pesa bilioni 8 ya barabara na tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika Nithi Bridge. Tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Contractor tayari yuko pale, tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba, sasa hiyo kazi inasonga mbele. Waka kwa nyombe ya Rais ya Meru anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru, si ndio? Si kama tumejenga State Lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Hiyo watu wawache upuzi bwana. Bakiraithiria mantu jajaire na kuringana na boko ina kira na gitumi nkurukia kingi mantu yara Rais yara bwithirie oro ya development ira chi tende nema Meru County sawa itokuikwa kwina development, lakini uga kwile la ground kana bora kuheta mwananchi kagumia ukailele athainda kaichionthe ao itena ngui baba inge batena ngui, lakini ende turirwa state launch na eneo noe na atea mwananchi o nimbia utethekera othai current case situation ire no ndo mwananchi ka uteseka. Kuna maana gani otoakira state launch ya 154 billion lakini urami otoakira Nithi Bridge ya 7 billion itokora Mr. Rais
kula maana waka state launch mukacho mera tena roi. Why are you destroying our ecosystem? Kakua stilo jeru ta ndo ta gramero konte na gona nyana mero ka nithi promise ru ta koria to nduko cio ndega to mwira watu atu mutongore watu atha awa to stilo njata koria stare watu na tona tuna maendeleo bwa kunya ngibeje to na gona mauta boye tetie ndiwende stilo njunto tigere manto ya ru ta kagino koti na kirini mbithirikari batere kuthitha kuguna mwananchi tata korara ke manto atimisa andi cia wejo rongo wake atwethiria Kenya ba rongo rongo tuko cionthe kila saa kikuja tumetenga tivo tokwira data project ira cina maana toratra esinjiara twakira ni the branch ira cikara tena Meru County bato atokura bana raisi ina kasi mutani chorere antobeta bakare withina itokua raisi na ile situation ire othai ira mwananchi aumiete no ntwaure bottom up au agarita mama mboga ruone tora mama mboga aike supermarket lakini thai turona akimanirie mama mboga amwe mboga ciawe tore Meru itonoete sana simiti ongo itiria kinyangiri agebelia tena tola simiti maana tano ya sister lakini thai uchumi wa mwananchi wa kawaida ibodhogete pio atomba akanyage oro ke report la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Ngana ko ni atinende muthoji wa siasa Profesa Gitile na itule na urithi atongere ba Meru bareke kwa area Rais Ruto ataino wati mbaru Meru ariugane ndi Meru gutiugu ni bagitumi idirite kiona kumani na utongere ba Rais Ruto na beneti kinyamiri ya Rais ati tayari natingete bilioni mugwanja kwa gredianda ra chani dia kiwa gutikinto gikoneka wete na mbere no timbe chechidirite chitenga kinyake budget ya 2026-2027 Mariketo Ndeto Anthony Kadenya aina ripoti ye. Madha tunyumia Rais William Ruto kuthithia Ndunga kaunti ya Meru, mutaalamu wa wathani utongore Profesa Gitile na itole leo ni umilite na kumenelia tongore ba kaunti ya Meru ni kila kuganibo kwa idea Rais William Ruto ati ni akugwata mbaru ni kariba kaunti ya Meru kulingana na Gitile ona Rais William Ruto wengwa ni akomenya Meru batiko mugwata mbaru bate mutethia tomi ogagwila la Meru itarengo na maandamano ethaira Meru iturete saindi ena maandamano antu kona iba wituria bongo ba bate kurewa kaba wituria kinya munene wengwa no mwanga kethira airi ni antu aba intelligence national intelligence service Meru etenwe no ntoketha na raichi Meru enwe akia Jumamosi Saturday ekenda ariria antu na una nambi lakini no kona areire Jumapili ina control the environment. Profesa Gitile na itole akithija na mbere na kuwa kaunti ya Meru itegunikite kimaendeleo kuma kithirikari ya Kenya Kwanza. So far otebirile Meru yonete emini munene kwe yatura na kwenda na wita mwitho yo tugenda twakira State House ni utwira atea uteme wita mwitho mote yo twire yo miaka manana oyu ita waka golf course bwana o mbera project imwe just one eru to bwithirite miaka 3 Meru emwatu abwethete na kathira na wameona hakuna. Profesa Gitile na itole akimenagiri wira ni bwa Rais William Ruto bukone wa kibwandara cia nithi na kuga gote bilioni mugwanja itengeto kiri budget ya mwaka ujwa kigena wa 2026 na 2027 waila ela budgeti ni thimburenje itengeto milioni 300 alafu projection kirikuo ne ya 200 milioni ya 2026-2027 in budget. Nende bilioni mwanja na ngani kithaka na mubango yonge yoteke budgetine. Na ukagitaka Profesa Gitile na itole ni anenkanite mokana kiri waziri wa utungata bwa mwingi Geoffrey Ruku na kumulia tigani na lwalia lwa kugaukania Meru na giko. Na Meru pate mwete right ya kwariria Meru. Meru ina utongoria bayo kuri mutongorio Meru uraibwa kiwa na kwenda twathurana endo ko uruko narekane abatwe kuma muji munene Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kadenya.
Right, na iruari nende kwentu kwa Jumatatu burango kwirite ni the Monday perspective aratu idharani ndito kyaila kia mwerekera ira tuketha tukioga kinya kiumia kionde na rais aiko yantukweworo kwima ntukathumba ararethirite aitarrakia na wikira mawirane ya kawaida na ni onto bwithirite bukera kwa akariba muriba kuwa kwi mirandi batire kwithira ikiambira iria mbere ya into ya state lodge bithira biaka wa professor na itulikinya kwithira akiwa MPs aba kurongo ya the president no robo rwene nditwina ni betu bathatu twina George Kinyua urani mo gutongeria wekundikie Kenya vuguvugu na kinyanu ya kurwira gite kia MC ndene ya wandi ya Bogetais twina Kathuri Maringera na kinyani Newton Mutuma barabonde nende ni ataalamu kemanto yegie siasa. Gentlemen, karibuni sana na nkiambiria na wewe bwana Kathuri MPs ba miru abakwa area president kana ni oma miru eketuta. Thank you for having this moment with us. Ambuge, in politics, especially to acquire election time, wait na ulewe na interview kwenda. Or as a politician, mtoro kwa kile kwenda, so that is our current MPs. Iwe na challenge kuma last year, kuma finance bill 2024. 2025 ya dokado kiangurukia now. So ibe na challenge nyabongwa to recapture the city back. Na the best thing kebo iko kara rutere ro president narawe na kuina kintu ya koroma. And then you have what you can as at now. The real politics ikeja next year na IBC write the calendar. So the real politics and ikeja next year, that's when they will likely tell him the truth. Don't talk on the ground. Baraba kuoji wananyato kuona baraba oji wao. Pondi bakuga it is difficult. Yeah, wananchi bongwa ibakuga aja tunande au imbito tukiro tutam about. Ko MPs abakurongwa. Bakurongwa ya the president. Ntumbu kurongwa, what I can say is it is their wishful. Yele ndio iba komenya kuomba kulema na kuomba kubwa. Sure. So it is wishful. Sure. Newton ke yana kiwe era president uma amero pa inueka na patenwe. Thank you very much, Imana. Can't you give this also opportunity to carry atageri Bawero TV and kambuge pase utumba ko ekonjaji mwera uga totally kagaba ko murongo ya nonto jora wije na wiga wa musama jora in politics a day in politics is a very long time. To all here to the Keturana Kia August 2027. Na President Arumo contenders ni kurochwa na kumenya oi mwari umodongi wito miru na kako court this nyomera this region. Into this region ukajotagera ke the bigger Mount Kenya East. We have nearly more than 800,000 votes, which are registered voters. Ita tokaya tu na the coming election. So it's inyabunga bara maura bakoera president. Manya you can be able to convince the electorate before that time uka get a chunk of the vote. So tozomba kuwa totally kama mrongoya non tutekura tulinge tutugai kuina kauma na kuina korongo kuina korongo it is an idea of politics kugeria obvious inyet non to interest chao batumba kuira president totally you have got no votes non to inyo ba moiro ule inya the few projects that are ongoing day kukarwa ate gicho edrena inya that drive ku chiendre ide so no makawa go kedra ku kwenda we cannot change for now to go totally president atina vote meru definitely corners votes meru somehow somehow sure na depending on decisions ira ka in between now na dato yatakurene it can determine a lot of things. Sure. Na George Kinyua na miambo mikai terecha boge tenko mianweta ero kuna na weta you are Nairobi frequently ni the bridge maybe no mbire teko medera ikurekia kukwithwa but our president netrete akera kia mirandi ya state lodge na naro wira no mwanke yakwa. Do you think na kwa kariba
muthara actually bethirite bakiwa no rais naingi yaragwire mbere wikira yangi. Do you think the president nakweria kwambia Amiru by kureta mirandi ingi nyere mbere itireketie? Ni bwega Mumiru amukethia ara tutegete ari thiguru yetu ya Kenya. Kiuri kiugo mburi mana ni kiuri gikithongi muno nontu president kethira kuri promise atuikirite impingi muno ni cia ndaga sewe nithi na mwankana arua tia tunyomba twa kimuro na ari kuona tuthiurukiritwe mabati na janjirene yo yongo tumba kuona kwingugi enderete so mbuge president kuja gutongera mantu jangi na jara augite ati thithikite then batu turona turi Amiru gitwahiria na utwahiria na gutigintu president ejite ki kuturetera kingi tiga promises yo ira tureta ira na kiure gikuregia president kia kethira MP kabo mwairia oni tumi ndio na kabo mwairia no tuonaga bagwatana ira oriria president yaiguku tutana bona bairinganirite constituency imwe jora turonere ewe ndene ya constituency yegembe so kabo mwairia rira president yajite iroba prima morongo jara bakeja kumwira na bonania ngwataniro lakini after president yebera Miru then mtu esoka constituency wabo kero kethibe ndene utemenya bone korera president yajite so kaba kwa ile president. Thank you. Kuna mantu kathomba yarethirite akiendelea kwina mawira ne yau kwina mantu yegie Mount Kenya yake kwithire itanuka iyo ndi mantu tugetha tukiarakia ende katwithire tugita na mbere na ndeto chieto iyo ndi tugetha tuichokaira mutegeri kida mande perspective iro ari ende tugetha tugita na runa mbere ende tugita na mbere na ndeto ingine ati mabisa banka de cheguru dirikari nene Barrio CS Eric Muga PS Betsy Anjagi PS Gitonga Mugambi na Kinyara Roslyn Njogu ipakinyite county na Tharaka-Nithi arabekite gikaro na mabisa badirikari nene maturene barabayekene muno yangao mabisa bane ne batari gutigaira ni bakumenya mirandi ya dirikari nene ire kwethira gita na mbere ni kenda bomba kwethira nende baitarakia kiria kari bo makena mbabu aina ndetoi Swaroje Eric Muga PS Kathombare wa Blue Economy wa diaspora wa methito wa cooperatives na Gideon Kimathi kuma kiobisi ya munini wa rais Kithure Kindiki nibaruthite mucemanio na timu ya ngao Tharaka-Nithi wariria mauntu maburi ya ngao bagatetherie kuthomithia antu mirandi ire thirikari kurutha aria Muga augite amwe na gutwika thirikari ni kuruta wira kwina antu bakuthiuruka bakiuga bure thirikari aruto ite kuruta wira. Serikali ya Dr. Samuel William Ruto has outperformed itself in the past 4 years. Na manabii wamekuwa wengi, manabii, wajuaji, propagandist ambao lengo lao ni kufanya dilution ya ile kazi imefanyika. Nioriria antu bangao barombete kwirutaniria kuthomithia antu mirandi ya thirikari iria ikuruthwo ni untu ni baba gukinya maturani tuboria bethe baragent tiba security yake kana also bethe baragent ba development na kusupport mantu ya thirikari kumagisha registration sha county ni kuitheboya muno ila around 70%. The importance of these meetings is basically to sensitize the Ngao officers who really do the last mile explaining and sensitizing of government agenda to the people on the ground. Oriria PS wa mithito agwetete state ronjere igwa kwa Miru gutetheria nkinya kariba Tharaka-Nithi. These projects are very important for the region of people, not only the Miru people, Tharaka-Nithi people, but for the whole region. And these are no more challenges that we encounter in any project. And we believe with the time this project will be allowed and they will move forward. Betsy Njagi ni arombete antu batikathikirie baria bakumeneria thirikari ya Rais Ruto na Kindiki na bakathi na mbere kuriunga kuona buria mirandi ithiete na mbere na kuruthwa. The important thing ni kuenderia antu metu plan ya the current government because we are here to serve the government of the day na kumera antu metu tutikathikirie porojo na fitina iria na unjirani tulia kurutira antu metu wira ndaino ni wirwa kuruta wira na tulia tukarutha visiting of the projects zenye zinaendelea ndaino ni tukuruta wira mauntu ma siasa magauka na ndaino the current president is
Dr. William Ruto and his deputy is Professor Kindiki. Gideon Kimathi kuma kiobisi ya munini wa rais ni auritie antu kuthi na mbere na kugwatira thirikari ni untu kagita gakabe na thirikari akuwe na ni kagita gakuria matunda bena witikio Kindiki agatwika mutongoria wa nthiguru 2032. Ni tumenye ati charity begins at home. Thirikari ya Mheshimiwa William Ruto na Professor Kindiki ni yetu na ni yetu tumikarie ture matunda jayo thai na twimenya twi na mbati mono that tukuria matunda ja thirikari iji mwanka 2032 na twi na hope nene mono antu betu batharakanithi antu ba Meru na bari engineer that kuma 2032 wetambere ule mwana wetu umwairie Professor Kithure Kindiki no itu kuona nuntu bangugire wananchi bakuritirwa Kenya yonthe na nuntu bore antu bamwitikiria kungi akomba kwithia president wetu wa Kenya 2032 and beyond. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Right, na nikumira kinde tunende mwakina ambapo tuketha tukiona kanyaka kunoka hindi tuketha tuichokaira nuntu borwari rwetu mtukweru ari na kinya tuketha tukelekia ronregi ndi araraize dirite aikaira kirore mbecha billion manana 28 iri kedregeta kire makaunti tukenda kinya kumenya oratwita na mbere ri mbechi ni kedre kirita nguru rono tuketha tuichokaira na runyuma ekaita kate kuraya. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyia ndionga ciantu kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana no ukuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Boja thatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruingi na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo antachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidheria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Wale wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Hiyo Joy Max Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Right, na tuchokerani ati nende Rais William Ruto nekirite kirore watho bakurukire nende mbecha ina nende ikethira igita kiri kuma kithirika inene na gweta kima county on the 47 ara nende mwaka yo county ikethira ikiamukaira billion maana yana 28 ina nende negechunchi ke 20 kuma kirana kekigina kionde nyumene Rais Ruto nedrite kilunga ke flyover barabarani ya Ngong gweta Naivasha Maureen Kiremi na utomenyethia 2024-2025, and the balance be shared on the basis of a basic to present the vellum copies of the bill for your consideration and assent. Rukirirwa na arua Rais William Ruto na ekirite kirore watho bwa county allocation of revenue bill 2026 bobone kuonania thirikari cia county ikambetia kwa mukagira chiringi bilioni 128 kuma kiri treasury rungurwa mubango jo mwero jo ugaibu wa kigina. Excellency sir, I now invite you to hand over the copies of the Act to His Excellency the Deputy President. Kigina giki gikioneka kuingia nkurukia mendekithia ja kiwatho haria kaunti ibatere kwa mukira gicunje kia 15 kirigana na nande bakeregirwa kwa mukira gicunje kia 20 gatanta kenda kuma kirigana.
ntuko eje Rais Ruto ni arugorete barabara ya igoro ya Ngongwe ta Naivasha akiuga ethirete kinya mbere ya mwaka jumwe jothira. Hii mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara 3 nikamwambia huyu contractor hakuna vile tunaweza kungojea miaka 3 hii mahali jam isumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Akioria kariba Nairobi bategete kerie siasa changaukano. Musikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Tunataka tuungane, tushirikiane, tujenge Nairobi tukiwa pamoja. Ni kweli ama si kweli my friends? Munasema tuungane ama tutengane Nairobi? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane Nairobi hii nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Si ndio? Ni arekerete na kuga kinya kigena negitengia ukabanera na mbura ya El Nino. Nyinyi mnajua tunangojea mambo ya El Nino. Na kwa El Nino hii Nairobi itakuwa na mafuriko. Mimi nimetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2. Wiki hii tutaanza sasa kushughulikia mambo ya drainage. Na tumekubaliana na city ya Nairobi na gavana wenu vile tutashirikiana engineers wa serikali ya kitaifa na engineers wa county, tutafanya kazi pamoja ndio wananchi tena wa Nairobi wasiangaishwe na mafuriko. Nairobi iweze kutembea hata kama saa ile inanyesha. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. Amawatho ya mero ya mira ya temerukite bubwene nde mimero ne yaba monende batu ibamira bakyuare nde kiriare nende ya tedirete nende rikiria tayro aura kubuine iba kwinyeleka bonene korokiba wete bodi ya mira iredirete kiana mawatho ya etina wati mbaru bonde bagetomi kenda gutigira gutiwe nende otiwa mpione kaitene okauna bakari bamwe bamero kumontere bonekete kuye kabonene ngabana mutumanto edingi abakimuria nde kwithira getana mbere na kubangiria mawirani yake. Amwe ya atui na baraba buaga mirantere cia gembe ibataririte kurega kuganirwo kwao kumania na cooperative ira yathondekerwo ingavana wa kaunti ya Meru na muno kiri watho bura bukwirikana no mwanka bagita barua ya mendiko. Abu bariro bakaita mendiko kamera ebia kuria ni utine ni utiri buzwa antobendazia utiri bagiro baitende mendiko oro igoko oro ayete ya mana 5 akaita mandiko wamparirwa ni manele lerwa thai arire mwikura wa mtili basira wamparirwa no mendiko ayeta guita bairite ngavana bura cooperative ni yathondekirwo batiukenera nundu inya bataucisha bwibamira na inya memba bao batikumenyekana na ruare mutuma ntugwira ndenda ukwira thani muntu bwena oyetwa mantele imuntu oku tukonda kumeare ibao batongozete ki union yeu nkuruki baugite standard ira cooperative ni kwenda cia irandi bya kubwira mira hitikinyanirika na bara nabo batena irandi bagwiyagira mira yao mindani bakagita mendeko ku kwenda kuria atiri antu babu wa mira no ntume bwerwa ira etibwewe randine ebo miundene muntu aturaki kila ene atu etondoke mwe kabili onge okwenda otumunde yonde atua bateta erandine otu tatu maiti erandine bore bagabu ido mendeko se cap na marandi ya na yo tuira rere standard yonto ya oni ke thai me amira muntu ke ta akonda na waria bakenda na bogota ngwebo ya ukiria ugeta ukethira thai ndiuria thirikari kana kamitu ya banga ueta thai ukona ngui no kaondo miraira utua ogethe otene randi oteme otumiraira na Meru county na kagitanio gakuge kundi kia the Meru wa ntike bumirite na kurugamana ngavana wa kaunti ya Meru na kumeneria tongori baba kuthumbia ngavana heno ire migambo ya mithikali nturira ritie ntugu yegoro ya kumeneria ngavana Mutuma kwenda kwira antu bembe pakarie itiki kia ngavana no ntuki kia kulo kikauma ku kikia kumembe ikateki a lot of time kumba kwithira itiki kioneka embe antu betu ndendo bwira atiri bweke nkoro ya His Excellency Governor Mutuma Ntwethingia na bau bangi bonde bakuromba kura ndene ya Meru bweke bwana license nkoro chio
bone ni antu ba muthemba yuriku baraba kwendete ki kia ngavana ndene ya Meru County na baraba weta mutuma te mbonoko mutuma ni ngavana wari ki baloti 2022 gikundi gike kiugite Meru ni thiete bwega nuntu ibakona maendeleo rungu rwa mutuma in Gembe South constituency as we are speaking wandi arome bakumama kuo mbere arome bareta Meru na ara kumba kuthabeteseka tukiara cio thaia CT scan ne kurutangwe ndene sibitare enyambene level 4 irete kwa level 5 ndene ya Gembe South constituency bakirikiria baugite bo bagakaria ngavana utugona muthenya na gutie gintu bokuthuka na baraba kwenda gite kia ngavana babeterete ta mubira gwa kona na turenda kwa tutukira iteke tuakikaria utuko na muthenya and that is our main core as the Meru we want na tutena andwa batwe mutiania miaka eke 5 ye chungu movement miaka 7 ye chungu mwembe miaka 2 ni arawatire katukwendro mubingire eke 5 na 5 erenge miaka ni twero ye chungu antu beto kana katisiara wakaringwa mutwe keteka kekarasua itokuona ni ngavana okwanania imenti tiania embe nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi Tudune tukitantere chabore na rakari bakonyone awandi ni aruirare rabomineti atungeria baone ndi bakiwa gutione kete witi na mbere bagitumi kwa miaka kathomba barena ngirekano na kirone ndikira baijithirite bakenja bubongo nende kenda kona abithiria kiri uvisi chia munini wa chibo ontopora bedirite bakiwa putatiri ni atungeria bari oti mutungeria wethirite akimakira ontobone ndi nikyo gitumi babatire kwedira bakirchinja kia kinyatungeria boto kinyakiturano ne twetete gaki mutagi na utomenyeria akariba konyonero irirwa rere bamenerete guteyanirwo kona tongore bakiuga gutire maendeleo bakuona na araba wetete wagibwa royo ntubura butumite bauthurana na kuthukia sora cia mkopo kaingo baringa royo rukinya mindani yao twachi organize turi antu bakai twabanga gwita kugura sora cio kujia rujururu tuona kwethura tukomba no inyi kugura kuona chukuma guntu gwa tuturia tonto ibo kuona inthiguru inju mwera turi teganya tugurite isora cia randu tujukitie tweja cio tuona kwethura tukomba guciukiria kimaica tonto guntu kugwetu igukuma muno itwatejaniriirwe nesimiwa batwi jokeji gutega ja MCA wetu kithinji ntuo twi kuma twa muthura tutamwona ruji ruri rwingwa generator ite kungania ruji rukena mande guruka bisa mpoka ikoma sukuma ikoma nyanya ikoma bunge bonene akariba bibambirite kwenja kioro kiri kambia cha buchibu kambire turetare na kiora mona kwethirwo ni ruthagiro michemanio kathumba ya etharo na michemanio amantu amanene muno na iye ibo sana antu bonde bakeja acha na gotina kioro mwanka twacitania twingwa twenja kioro na tutuete shifti antu jumaine aramisi mara itwekera cora ijeto rone na to biorone otekona mantu ije twinyeritie ituraugire atucitanirie twenje kioro tontu batu na twi inyi tutumba kuthithia michemania aja ikundi kwina inya mwiriga ijo tirimana aja mwiriga ja jojo jona ibwega tweje nya twenje kioro jwake tontu na ndirira bwina gontu kenu nukuona kwethro ne akina mama na wase bara bwina bo iba kwethro bene gitariri umo ya gutwara mtu jathaire nda gwitethia kidogo iromba ria kariba bende kwa twika mtu wendi bubwego mpa kuoneka no eja tutetheria tukomba gwaka kioro giki tontu batwikira tukuthithia kithai kwenja teka twina mbere uria twage akaka no kuona nende mantu batwija twinyeritie bwega ibatutegere bwega na konyo tworerie anga konyo turikano agita kura iro twigairwo mangora ngare aja nende ndiye kethe yao na bara mangora bakeja kairi kethira babatia no baketha bara kabatio nyante tinda kwira mujumbe no ntuno arege uthikira the well wishers tukuromba bo tutethie nyana simiti bo tutethie nyana mabati kenda tumba ko complete mission ya gwaka kioro kenda ntu beto bakara bwega kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi
Toba chukuru mwantere chembo ibabudete maandamano bakiwa otimu warimo wa kinyakirasine kwa mwari umunende bakiuga nende arimo batethirite bakithometha kia kumania no cherero kwa michara yo kwa mieri 6 muthingatanio aitoba nende barenda urungamiri wa chukuru kuthiria thine kenda mathomo yetana mbere ya bureta mwaniki autoira. Arutwa a cukuru wa mundu kiumbe wa Embu College ni marurunganite makinegena ni undu wa kurega kuthomithua wanathengia okorwo ni arivu school fees yonthe. Marauga arimu ao tia mathomithiu mweri umwe riu ni undu wa kwaga tia rive misara yao ya mieri 6. Imetuleta hapa hivi leo. Man, sisi hatufunzwi. Na hatuwezi lipa fee, unalipa 36,000. Wengine wanalipa 105, alafu unapata haufunzwi. Hiyo ni nini sasa? Tumekuja hapa kufanya nini? Chenye kimetuleta hapa ni masomo. Walimu hawalipi walimu. Tumekuwa hapa hatufundishwi. Kwa muda mrefu tumekuwa wiki 3 hapa hakuna masomo inaendelea. Wacha tumekuja hapa tumekaa wiki 3 hatujasoma. Tunaongezewa penalty kwa fees na hatusomi. Principal tunamtafuta wiki 2 haonekani na walimu wetu hawajalipwa miezi 6. Waugu arutwa aya ni marauga kwina mbia marivaga no ati mationaga umithio wacio wa kumatethia thiini wa mathomo mao. Kwanza tuambie pesa activity inaenda wapi? Pesa welfare inaenda wapi? Yenye tunalipa inaenda wapi? Tunaongezwa installment ya 800 ati juu mzazi hajapata pesa on time. Hiyo installment itolewe, si ndio? Hauwezi kuwa unatufunza automotive, yetu unatufunza na gari. Kwani unataka tufanye na nini? Ukienda kwa electronics, uko bana hata hakuna waya, kwani unataka wafanye na maji? Hakuna fire. Kombe kwa na nini? Kombe Utongoria wa cukuru ino ya Embu College makiaria na atwi na njira ya thimu marauga ni meguite mateta mama na ni makumatangikira araka wa uria kwavoteka. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amero. Natuta nende kremanto yegi biachara na radirikari dirite nende kure kyantaira chotira ne okere biachara boneke dotira nende kinya biachara yani niri kwedire kyambere irite kudira ende nichokura renjire monende okere kinyochumi bande guru ya Kenya. Already very quickly they are able to help us in terms of investments from the private. Because we understand the export ecosystem now. The need in Kenya and the turnover that is expected of you. We are going to restructure and some of our financial products so that then they meet you at the point of your need, whether you are a young person, whether you're women, or whether you are persons with disability, or whether you are a larger corporate. So as a board, it's been our privilege and pleasure to look at the various requests that come from all of you, and we look forward to getting more and more of those. For today, it's a great opportunity. It's your day. Please look around and ask yourself, who can I partner with? Because the opportunities are there. And for those of you who are keen, on Saturday, when we were having those celebration and the conversation that were going on, His Excellency the President initiated a public conversation, and which I'm glad that KDC has taken up and is creating platform where we can continue discussing. And this conversation was, how do we unlock private sector financing to the MSME so that we can unlock their growth, support them to scale up, become competitive, and help us create more sustainable and secure jobs into our economy.
wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Right, na ni kumirone tukutha twekera gatanta kindeto chietu ni bwana ntuba kwithira watanite na batu ende kuthira ngi kurikana kya tutembaro nende akurikio ntoto nyume kaita kati kura tukutha twicho kaira na rwaria rwetu robo rwatu kuthuza kinyandionga ya rais redrite aindene ya county ya Meru moneto mathithio robo rwaria ukare Maureen Kirimi na kaita ne kanende atungutie na burako kareke mubango yotuthunkume ki Wero FM 96.4 ende nyuma kaita kati kura ringi kedira ngicho kaira na rwaria rwetu robo rwari wako nini chukua hiyo nawa mwari kana muthako kwendia into cia kuruga cia kuria tafadhali enderia ntu kintu kira kiagirire ketho ikachumbari kugitangatia kuthi kuitanga kachumbari ugwa no tikuthambia nyanya no ntori biashara ni unia murungu atikutharima wewe waga complain agatu angante kuona customer ngabi biashara ici athukire ntu nagwekira wendegeria ntu tendegeria ntu wina umurungu nkoroneku na murungu akuime customer maria wambire ku complain koguo muthikire rimwe tutegaira kira tukunenkera tukage tukwenderia ntu utheru turingatira utheru onagwe ukagitangirwa kachumbari kagugu gitanga utithambitie nyanya irari waria kiuria waria we niki wenderia mamangi nigitubu kona ntu mate kumenya murungu akathie gutunyaga customer pole masaibu hapa na pale ugitegeje biashara nura eneo imekufa nonto itekenia murungu umira uchue mbesha na akili na uno okitoke ongaira monkenya samaki kuna area samaki ukitegera kidogo hata ushakuwa boss ukutweka bossi so hiyo ni ujanja town kwa hivyo changamka pale tuweze kuishi vizuri kwa karuga tena wera angawa karanga ndabu to anga gita fikiria na that angle na uone you can make it in life usikae mali pamoja ukisema eti niko na stress anga mbambile kujiko kunda ikombe na kinyonto ati sababu una kazi eteko makalo